Nona kaya hut moni na tum lapuana ning kahino. Lapen amek lang lo hin kilit pigajok. Arni wang matsi ka cholangrem mabirta bangke nang klang bomlo. Arta ki jom hega supia phan pupe sarpi mara phan pupe hemi jangria phanan tak kang hon ka dia po matsi ka videta jok kai kiamat ka cholangrem ji po amek chibilor pen monit angthen ka via tuma bangke ka cholangrem ji phan loksi amek chibilor atum tado. Lasso jok kidam tang phai kunin phai siar ni krenini police station arlo jengkha bogori ghat arong edona hemalong kido ningkan krenini osopi aphan enut ningkan phokep arta Ramdayal Chauhan bang cholangrem det pusi pirta longpon. Bangso puthak kisun ki phowek hem tu na tuma bang cholangrem sarpo Ramdayal Chauhan arta ningkan phokep aphan krenini police station along phai kuni ni phai hiniar ni lamhoi pidamlo kisun ki phoatum lamhoi ki pidama tengpen cholangrem sarpo Ramdayal Chauhan aphan police atum neping nang dam cheklo. Halapu kisun ki phowek ningkan krenini osopi pen kachethana tengki Ramdayal Chauhan bangke nipi pen wangsi ni phanang bam heramat odlang no nang choklam detlo pusi chethan pon. मैं खेलने गई थी तो रामदयाल चौहान का एक आदमी था मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। हम पीछे से आकर मेरे छाती भी धरा है और मैं घर पे आकर गई हूँ तो मेरे घर वाले जिनका थाना में कंप्लेंट भी किया है तो मेरे घर पुलिस भी आया है और मैं भी गई थी और मुख्यमंत्री से पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और उस आदमी को सजा मिलना चाहिए. Kisung ki phowek hem to na tum pen lam hoi ki pia teng pen case number 57/2024 lapen under section 64/62 BNSR/W section 8 of Postco Act ateng pen lam hoi pa bon ponsi meklang no sarpo Ramdayal Chauhan aphan hamren rong sopia long an pondet si hem kang sam beng pondo. News report KTV News.